menyenangkan. Semangat, semangat. Oke. Alah, kau paling besar di situ. Gendong masih Putri juga. Udah kan. Ini kan King Koil, Putri. Nanti Bang Putri gak usah lagi beli lender King Koil. Wah, ini udah keren. Nah, ini Muhyiddin. Yang belum mandi, silakan mandi. Udah enggak makan sekali. कदम कदम पे दिल का डोलना, हाय डोलना, ओ ढोलना। कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। तब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई आए जाए मेरे ख्यालों में। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। Sekolah akan dibuka awal tahun 2021. Gak kebayang kalau di sekolah tiba-tiba pas kenaikan bendera malah teriak. Tarik ses, semongko. Ketika guru razia aksesoris malah bilang. Iri, bilang bos. Hai. Guru marah karena gak ngerjain tugas. Ampun bang jago. Istirahat lagi panas beli minuman dingin tiba-tiba bilang. Mantap. Guru absen ngejawab. Ada sayang ada. Pulang sekolah salaman sama guru langsung. Langsung.